Kgotso weso, dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena ya mefuta ya phuputso, moo re shebileng metheho ya yona. Kajeno ha re tadime boiketo ba phuputso, moo ho entsweng mohlala boiketo ba phuputso ba dissertation bo hlophetsweng boemo ba moithuti wa lengolo la masters bo ngotsweng ka dikgwedi tse 3. Boiketo bo kentse ditlhakiso e leng annotated ho qolla ditshobotsi tse hlakisitsweng, ho qolla ditshobotsi di-features tse hlalositsweng, tse entsweng describe. Jwale ha re shebe mohlala ona, boiketo ba phuputso. Ntshetso pele ya economy ya lehae ho thuso ya botho e leng thekolohelo nakong ya ho tswa ditikolohong tse anngweng ke kgulakgulano ho ya tswelopeleng. Sehlooho, ntshetsopele ya economy ya lehae ho thuso ya botho thekolohelo nakong ya ho tswa ditikolohong tse anngweng ke kgulakgulano ho ya tswelopeleng. Ka Senyesemane ho thwe local economy development in humanitarian assistance for transition to development in post-conflict environment. Ke a ipheta, local economy development in humanitarian assistance for transition to development in post-conflict environment. Ntshetsopele ya economy ya lehae ho thuso ya botho le thekolohelo nakong ya ho tswa ditikolohong tse anngweng ke kgulakgulano ho ya tswelopeleng. Jwale ha re sheba sehlooho sena, maikutlo ka sehlooho sena elellwa na sehlooho e leng title se beha kapa se etsa introduce mehopolo e leng di-concept tsa mantlha jwang le ho tlisa moelelo esita le ho kgutsufatsa moedi wa phuputso. Jwale ha re shebe sepheo sa merero ya phuputso, sepheo kapa merero e leng di-aim ya phuputso, sepheo kapa merero ya phuputso. Phuputso ena e reretswe e le hore e etsa aim, e reretswe ho hlahloba, ho etsa investigate mehopolo e leng di-concept yeo e bang e teng, e bang e possible, esita le disebediswa e leng di-tools tse ka etsang kapa tse eketsang, esita le disebediswa tse eketsang, tse etsang add, tse eketsang tsebo e nngwe e leng further knowledge putsong ya na ke jwang ka hohle hohle mananeo a thuso ya botho e leng thekolohelo, humanitarian assistance programs nakong e leng during, nakong ya mokgahlelo e leng phase transition wa ho tswa maqakabetsing emergency ho ya tswelopeleng e leng development
a hlophang kapa etsang prepare lepatlelo la nako e telele esita le ntshetsopele ya economy ya lehae e tsitsitseng ka ho bopa e le etsa forming dilekane partnership le dimmaraka tsa economy ya lehae e leng local economy development le ho fumana kapa etsa achieve maemo ao bohle ba atlehang ho ona hodimo ha thahasello e tshwanang le hore morero wa ho fuputsa ke ho hlahloba mehopolo eo e bang e teng esita le disebediswa tse eketsang tsebo e nngwe putsonyana ke jwang ka hohle mananeo a thuso ya botho le nthekolohelo nakong ya mokgahlelo wa ho tswa maqakabetsing ho ya tswelopeleng a hlophang lepatlelo la nako e telele esita le ntshetsopele ya economy ya lehae e tsitsitseng ka ho bopa dilekane le dimmaraka tsa economy ya lehae le ho fumana maemo ao bohle ba atlehang ho ona hodimo ha thahasello e tshwanang ke sona sepheo se utlwana hobane ho hloka ho etsa phuputso phuputso ka ho kgetholwa e bua ka kwatipa ya ka ho kgetholwa phuputso ka ho kgetholwa e bua kapa ya tresa kwatipa ya ditikoloho tse anngweng ke dikgulakgulano. Phuputso ka ho kgetholwa e bua ka kwatipa ya ditikoloho tse anngweng ke kgulakgulano. Jwale ha re sheba ha re be le maikutlo hodima taba ena, karolo ena e lokodisa kapa etsa outline ka bokgutshwane briefest sepheo kapa morero wa ho hlakisa ho etsa explain kgubu focus ya phuputso ho mmadi le ho beha ho etsa introduce tse ding tsa dintho tse iqollotseng tse distinctive tse kenelletseng. Jwale ha re tswele pele re shebe sethatho e leng background sethatho sa phuputso. Sepheo sa thuso ya botho e leng thekolohelo humanitarian assistance ke ho pholosa ho etsa safe bophelo lives ho fokotsa kapa ho etsa alleviate matshwenyeho e leng suffering le ho tswellisa ho etsa maintain seriti sa botho e leng human dignity nakong e leng during esita le ka morao e leng in the aftermath ka morao ho ditlokotsi tse entsweng ke motho man-made crisis le dikoduwa disasters tsa tlholeho hammoho le ho dithiba ho etsa prevent le ho matlafatsa ho etsa strengthen boitlhopho e leng preparedness molemong wa diketsahalo e leng occurrences tsa maemo situation a jwalo ke se ho hlalosa hore na thekolohelo morero wa yona na ke o feng e leng mo jwale ho bua hore na sethatho taba ena e kolla ka eo e leng yona mo ho shebuwe to focus e tlo tla e ba hodima teng e kolla kae e kolla sethathong sena seo re se boleletsweng ka ho sheba hore na mosebetsi wa thekolohelo na ke o feng ebe ho tswela pele ho tsela e leng system ya jwale ya thuso ya botho e leng thekolohelo humanitarian assistance e bopilwe kapa e composed ka bafani e leng donors makala matjhaba a kopaneng UN agencies mekgatlo e ikemetseng NGOs le sefapano se sefubedu Red Cross le mokgatlo wa kgwedi e kgubedu Red Crescent Movement. Jwale dilemong tse 10 tse fetileng thuso ya botho
e leng thekolohelo, humanitarian assistance, e entse kgatelo pele e leng progress e tswileng matsoho e considerable ka ho tlisa kelo hloko, conscious, hodimo ha sekgahla e leng impact sa di-economy ditikolohong tse anngweng tse entsweng affected ke dikgohlano, conflicts, hammoho le tlhoko, need ya ho itlhophela kapa etsa prepare tsela ya ho tloha maqakabetsing e leng transition ho ya tswelopeleng, developmenteng, ho fapana le thuso ya botho e leng thekolohelo, humanitarian assistance. Thuso ya tswelopele e leng development assistance yona e dikoloha economy e leng economy centered, ebile e fanwa ka mahlakore a mabedi leng bilaterally, easta le ka mahlakore a mangata multilaterally ke dinaha tse tswetseng pele, ditsi tsa tjhelete tsa matjhaba e leng international financial institutions, ho kenyeletsa Bretton Woods institutions, WB, IMF le WTO, foreign direct investment hammoho le private. Jwale ha re shebe na ha o so bue ka sethatho sena hakana re reng maikutlo ke yana hape mona mehopolo ha motho a tadima e leng di-concept, mehopolo e mmedi ya sehloho e fuwe moelelo, e hlakisitswe le ho hlakiswa, e fuwe moelelo etswa defined le ho hlakiswa etswa explained ka qotsulo e leng quotation. Jwale elellwa e le ho note isahlong ho qotsa le mehlodi e leng di-reference ya dingolwa e kenyeleditswe, mme hlile ho lokela ha o qotsa o tla tla o supa na taba eno e tswa ho kae ka kotlolong. Jwale ho tswela pele ho thwe thuso ya botho e leng thekolohelo le thuso ya tswelopele e leng development assistance ha jwale currently di bonahala di etsa appear di kgaohantswe, di entswe disjointed ke phetoho e nkileng mothinyao sele e leng sharp change, phetoho e nkileng mothinyao sele ho sepheo e leng objective sa ho tloha ho thuso ya botho kapa thekolohelo, humanitarian, ho ya ho mokgahlelo e leng phase wa tswelopele e leng development, ka ho tsepamisa maikutlo ho etsa focus hodima sepheo e leng objectives sa thuto ya botho, sa thuso ya botho kapa thekolohelo, humanitarian. Ba kentseng letsoho e leng actors ba ka lebala ho teng nako, at some point ho teng nako eo naha e itseng, respective country, naha e itseng e ka hatellwang, e ka hatalelang, re qale ka ho tsepamisa maikutlo hodima sepheo e leng objective sa thuso ya botho kapa thekolohelo. Ba kentseng letsoho ba ka lebala ho teng nako eo naha e itseng e ka hatalelang tswelopele e hodimo ha semetho e leng criteria sa tshebediso ya e tswileng matsoho ya economy e leng economic efficiency. Thuso e leng assistance e ka tshwana ya tlisa bobe, e le hore thuso e leng assistance e ka tshwana ya tlisa bobe, risk ba ho itshetleha ho etsa dependence ka ho thuswa nako e telele. Thuso e ka tshwana ya tlisa bobe ka ho itshetleha ka ho thuswa nako e telele kapa ho thibela ho ikemela, ho ba independent, tswelopeleng e tsitsitseng, e sustainable. Jwale ha re shebe na re ba le maikutlo a reng bothata e leng problem ba sehloho bo fuputswang
bo fuduhileng bo etse inspire maikutlo a phuputso bo pepesitswe. Sena se fana ka lebaka le kgubu la ho fuputsa. Sena se fana ka lebaka e leng kgubu ya ho fuputsa, hobane ke mona mo re boleletse ho itswe ka ho tsepamisa maikutlo hodima sepheo sa thuso ya botho kapa thekolohelo ba kentseng letsoho ba ka lebala. Jwale ke mona motho ho teng nako eo naha e itseng e ka hwatallelang tswelopele e hodimo ha semetho leng criteria sa tshebediso e tswileng matsoho ya economy. Hono ho bolelang e tla qetelletse jwale ka ho tsepamisa tabeng ya economic efficiency, ditshebediso e tswileng matsoho ya economy. Ebe bele ba lebala nahana motheo wa thekolohelo na ke o feng. Jwale ke mane moo ha ho tswelwang pele ho thwe thuso e ka tshwana ya tlisa bobe ba ho itshetleha ka ho thuswa nako e telele kapa ho thibela ho etsa hinder ho ikemela independent tswelopeleng e tsitsitseng. Ke hona jwale mane mo bontshitse hore mona ho so boletse hore na bothata ba sehloho bo fuputswang ke bo feng, le bona bo entse ho phuputso e be teng. Mme sena se fana ka lebaka la ho fuputsa. Ntse re tswela pele ka background yane ya rona, e leng ka sethatho sa phuputso. Tshebedisano mmoho ya thuso ya botho e leng thekolohelo, humanitarian assistance, e ile ya ntlafatswa ka ho qapa ho etsa great tsela system ya tshebedisano mmoho ya matjhaba a kopaneng, e leng United Nations Cluster System ka selemo sa 2005. Ka hare ho tsela e leng system, Early Recovery Cluster e ile ya fuwa taolo e leng responsibility ka ho kgetholoha ya ho kgothalletsa e leng ho promote methati e leng steps ya qalong e leng early steps e etsang ntlafatso development ya nako e telele le long term e etsehe. E le ho bolelwa jwalo re ihlile ho ile a etsahala hore matjhaba a kopaneng ka United Nations Cluster system ile ya thewa ya etsa tshebedisano mmoho, mme ka hare ho tsela system ya ba Early Recovery Cluster ile ya fuwa taolo ka ho kgetholoha ya ho kgothaletsa kapa ho promote methati ya qalong e etsang ntlafatso ya nako e telele hore e etsehe. Mme ho bontshitswe na ditaba tsena di tswa kae. Jwale maikutlo a re bang le ona ke bothata kapa problem bo fuputswang bo se ka sekuwe ho fihlela kae to some extent. Re utlwa na ho ntse re ya kae ho ile go ka go bothata bo bontshitswe hape hore ka hare ho boemo ho etsahetse sena seo ho thweng United Nations Cluster eno ile ya qetelletse jwale ho thwe ka kotluo wena o shebe taba tse itseng. Jwale ho sa tsotelle re tswela pele ka sethatho, ho sa tsotelle boikitlaetso e leng efforts bo atlehileng hodimo ha maemo di-level maemo a mangata a various ho ntse ho le siyo e leng lack kelohloko e leng awareness ya dikopano di-organization tsa thuso ya botho e leng thekolohelo humanitarian assistance tse etsang regard sefutho e leng impact ya bona hodimo ha dimmaraka tsa lehae, e le ho siyo kelohloko ya dikopano tsena tsa thuso ya botho tse natsang sefutho sa bona hodimo ha dimmaraka tsa lehae, e le hore taba e jwalo ke ntho e siyo hodima dimmaraka tsa lehae. Theko e leng purchase ya lehae, local purchase, hangata ha e fuwe moelelo, is not defined. Ha e fuwe moelelo o le jwalo ka sepheo se kgetholohileng lenaneong.
la moralo e leng planning leo hangata le tswalang tsamaiso e ka hare e leng administrative e ka hare e internal e swabisang. Theko ya lehae hangata ha e fuwe moelelo o jwalo ka sepheo se kgetholohileng se specific lenaneong kapa programming la moralo planning leo hangata le tswalang ditholwana tsamaiso e ka hare e swabisang e unfavorable esita le ho hlophisa tsela ho producer tsela ya ka mananeo esita le ho hlophisa tsela e leng procedure ka mananeo ho swabisang thekong kapa phanong ya kontraka ya tshebetso ya lehae. Ha re phete re re theko ya lehae hangata ha e fuwe moelelo o le jwalo ka sepheo se kgetholohileng lenaneong kapa programming la moralo leo hangata le tswalang tsamaiso e ka hare e swabisang esita le ho hlophisa tsela ka mananeo ho swabisang thekong kapa phanong ya kontraka ya tshebetso ya lehae. Jwale baetsi le di-actors ba economy ya lehae ka letsohong le leng hangata ha bana moo ba fumanwang teng, ha bana bokgoni e leng capacity, ha bana tsebo kapa tsamaiso management ya ho bapatsa ho etsa advertise ditshebeletso le di-service tsa bona. Jwale ha re shebe maikutlo re ba le maikutlo a feng he ya ntse re tswela pele ka tabe ya sethatho background. Re a bona re la ho le jwalo ho lokela ho etswe haholwanyane mona haholoholo ka ntho ka issue e lebeletsweng ya dimmaraka tsa lehae e le hore mona o lokela ho tibiswe haholo re utlwe haholwanyane. Jwale phuputso ena e tjametse local economy development sebakeng sa Klerksdorp mohlala South Africa kapa re kare Lesotho Maseru Lesotho mo re phuputso ena tsepamise maikutlo ho local development sebakeng sa Klerksdorp South Africa mo ka morao ho dilemo tse 20 tsa kgohlano tsa bana ba thari ho na le tsela ya ho tloha maqakabetsing ho ya tswelopeleng. Jwale ha re shebe maikutlo hape tabeng ena eo re ntse re tswela pele ka sethatho maikutlo a hlanke sena se beha phuputso sebakeng e leng area e kgethehileng e particular le boemong situation bo kgetholohileng kapa bo kgethehileng bo particular mme se kgutsufatsa limit se etsa kgutsufatsa moedi se etsa limit scope moedi wa phuputso ka sepheo sa ho etsa e etsehe ho etsa ebe to make it possible ho etsa e etsehe ka nako e kgutshwane ya morero e leng ya projeke ena ya ho fuputsa. Jwale ha re eme re tlotla re tswela pele nako e tlang re tlo sheba ho nyakurela dingolwa re study mohlaleng ona wa boiketo ba phuputso haelale.